re le ba bana ba modimo ke gopela re bule mo di Bible tsa rena le ngwala ka Matthew chapter 10, Matthew 10, then Matthew 10 re bala from verse 40 ka verse 42, re tla bala gape le mo Luka 4 mara re thome pele re bale Matthew modimo go tswa lena. He that receiveth you receiveth me, and he that receiveth me receiveth him that sent me. And he that receiveth a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet's reward. And he that receiveth a righteous man in the name of a righteous man shall receive a righteous man's reward. And whosoever shall give a drink unto one of these little ones a cup of cold water only in the name of a disciple, verily I say unto you, he shall in no wise lose his reward. Amen. Really, bana ba modimo ke re bolele ka mantšu fa re tlono just a portion re bolela ka a prophet's reward. Amen. Moputso wa mo prophet. Amen. A prophet's reward, or the reward of a prophet. Ka moka di aswana di bolela se se moputso wa mo prophet. So a re dirwane Bibele e gona le moputso gona le moputso wa go amogela mo profeta ka leina la mo profeta. Amen. Yona be ke no re bolela ka moputso wa go amogela mo profeta ka leina la mo profeta ka gore Bibele ya bolela re tlo ba le mo profeta mo mefeng ya bofelo. Amen. Go ka lengwa la Malaki chapter 4 jwale gona le batho ba bangwe a ba gone go amogela mo ba profeta, gona batho ba sa gone go amogela mo profeta, but ke re lebella ka lentswe la modimo re gone go bona na moputso wa amogela wo modimo a mo rumileng ko fe. Amen. Go lo tsarna di le gone go dula mo odeng jwale moputso ba bolela ka ba go shoma ko mefeng kwa ba fela ba le leboga ba fela ba le leboga gore ge le dira di le go fedi ka moka then ba le leboga ka sengwanyana ba le fa mapele ba leboga mošomo wa lena. Amen. It's a reward. O ba ke ntwe ngwa go lemoga re o appreciate o thabela mošomo o motho o dirile, so o ne le tšeo mo lebogang ka tsona a ka ba go šomela ka mo gae goba mo a šomang gona. Amen. Jwale Bible ge e bolela gore go amogela mo profeta ka leina la mo profeta go na le reward. O ra re ke mošomo ntwe e nyaka effort, a se ntho no o ithoma fela wa yo ke amogela mo profeta ke effort. That is why o swanetse go etsa a reward ke effort ke modironyana go ne le tšele gore o tlo swana gore o ditloshe mo tseleng gore gone go amogela that prophet in the name of that prophet. Again jwale ke ka baka la gore ebile an effort jwale e nyaka matla e nyaka mokgwa mongwe go overcome the challenges, and then jwale a se batho ka moka ba ile gore they are willing o ka bontšha batho wa ke nyaka le tšhelete ke go efa batho ke nyaka motho a tloše disika le mo ba bangwe ba tlotla ba le lebelela ba raoa le lona le ka se tloša ke motho mara ba bangwe ba tlotla mola ba le lebelela ba bone gore no nna ke tlo le tloša kare moputso le ke a o nyaka le ya bona bana ba modimo go na le di-challenges. Bale ntho Bibele modimo a bolela re ke tlo le romela mo profeta ke le romela Elia a se ntho e le re tlo direga o dutse ka gae ene a se ntho e tlo direga ka gore wena o tla di servicing. Go na le dilo tse tlo sa gore o tsene ka ra tsone, go na le tse se di utlwise mo tseleng gore o tlo go kgona go amogela that prophet, because Satan a tlo go lesa o iketlile wena o amogela mo profeta, go na le tse a tlo go fošang ka tsone. Then jwale ge re bolela ka taba you receive the prophet in the name of a prophet. Go na le batho ba kgona go amogela mo profeta ka baka la tše dingwe tše le di obvious gore ke mo profeta. Ke re mo profeta ke motho wa ka setlwaedi sa setho, ke motho wa o bonela dilo ko pele. Bale go na le batho ba kgona go amogela mo profeta mo kgateng eo, mara ge ba bolela ka go amogela mo profeta ka leina la mo profeta e ra gore leina ke ntho ya go kgona go identify ya go tsebagatša seo sena. Jwale le rona re tsebana ka mabitso, go na le o mongwe na le lebitso la gae ra re batho ka moka mara go ne le ntho e go farologantšha mo a ra batho ba bangwe ke leina la gago. Jwale ge ba re o amogela mo profeta ka leina la mo profeta go na le se modimo a se fang that prophet
se mo dira a ska tsona le ba profeta ba bang le ge le ba modimo ka moka go o tlo ba mo profeta wa go dira se mo profeta o e tlo ba o ntšha setšhaba ko repeta a se banna ka moka bana le power ya go ntšha batho bo le bana le faro wo mongwe ke mo profeta wa go tlo dira se gore mo profeta mo le mogatla o fiwa a name ya leina a re lela ba le file ke bo mma bo mma ga se bona ba mo dirile mo profeta bona ba ditse ngwana le fase mara wa mo dira mo profeta ke modimo jale ge modimo a mo dira mo profeta o mo fa a name leina leo ke identity ya rona o tlo dira mo lefaseng that is why ba profeta ba itla lefaseng ga se ga ntši kwa go tša bibele yo bo ja go tlo tla Jeremiah modimo a bolele ba profeta ka mogo ge Jesu Kriste a itla lefaseng a gone o ka bala di-prophecy tša kgale tše bedingwa di go bo go sena mo ba re mo tlo tla Jesu no modimo o no fa description o no fa mmereko monna o tlo dira o tlo tla dira sa o ra dira that is his name jalo ba ka no tla ka moka ba re nna ke nna se o mongwe ke nna mo profeta mara go fitlhela ge o mongwe a identify le se se ngwadilwe mola le a tseba le lena ko mebereko ba fela ba re ge go na le batho ba o shoma ka mo company then go na le setlhopha se sengwe se le gore se a kgethiwa ba re tla ba tšea ba ilo re emela ko mošamawatle we are going to name those we are going to name the list ya batho ba ba yang a ba re ba tlele fa mabitso a mantso ka mo company ge ba re we are going to name those that are going to overseas or ba batla go project e so special lena le mabitso mara ntho ba e bolela ge ba re we are going to name you ba ilo associate motho le function wa yang kwa tuwo ise mo ro Alpheus ise mo ro Ruben ge ba re they name you ba khakantsha moshomo le motho gore mongwa ntwesho jale ge bibele re go amogela mo profeta ka leina la mo profeta e bolela ka gore ge mo profeta a tlile batho ba gona mo identifier ka moshomo o modimo wa mo file re tlo o dira ka re ba profeta ba gone ke ba modimo o ka theletša wa ba lebelela le Bible a ba di ntwa o tshwana o mo a tlile o na le se a se dirang jale ka ge ke tlhaloso jale ge bibele re go tlotla Elia mo metlheng ya rena a re no nyaka fela monna wa o displaya power ya go ba mo profeta re mo nyaka ka leina re mo nyaka ka leina gona wo modimo a re wa mo romela mo nako ya rena ke eng ye a swantse a e dire gore re tle re kgone mo amogela gore ke yena a ke le bona bana wa modimo jale jwa ke ge ke boletse ke re jale gore mo profeta a rumiwe gore ke yena a tlo dira mmereko a tle batho ba mo identify gore ba mo amogele gore mmereko wo lengwalo le bibele mo e bolelang ka taba e swantse e dire ke monna o ke mmereko mo go le kudu because sa mathomo o na le tlhago yo tswetseng ka yona tlhago e a tlo go dumelela go lotia dilo tša modimo ya le modimo a di bolele ke ya mathomo gore ntho ya mathomo o swantse o lwe le your own unbelief and go fetša go lwa le unbelief ya gago mola re o e fentše Satan o busy o tshwere dilo tše le go tša di fositse mo tseleng ya gago ka re go rapela modimo a yo ba o yo tša Bible nkebe go rapela modimo go le easy bana ba modimo nkebe go tletse kapo nkebe re se mo nkebe re tšwetse ka ko ntle ga motse re gorile gore go dutse mo fase diketekete tša batho di tlotse ya nnete mara ka baka la re go amogela nnete is a battle a se batho ka moka ba ba ikemisitseng go patela the price ya go ema le nnete ke bao fela ba kwišela gore go na le reward ntho e na le moputso ene motho a o le mokwetsa a sepela ka tsela ke e bolela gore motho la wa nyaka ke mo patele o mmona a sepela mona wa re nkotlekeng re a go di shakafa o swantse a tsena fase pele a dire ntonyege e nngwe le ya bona bana ba modimo jale ka bana ba modimo ke nyaka re concentrate mo tabeng eo jale ke no ra re bale ge bibele e re a name the name of a prophet ka mantso a mangwe re bolela ka power ye e dulang ka mara a prophet gore mo prophet o mo le mongwe ga rumiwa o rumile gore a dire ntho e nngwe and ga a dira ntho eo bana ba modimo a no e dire ka baka la effort ya motho go na le a special thing
whether o tlo bona pono, whether o tlo thibela eng, whether o tlo bula lewatle dilo tse ga o di dira ka re wa nyaka banna ba bantsi ba nya go bula lewatle motlhomo go ya pa mara there's only one that has been assigned. And ga a assigniwa a yo ba o mo fa message ya ka go ka ngwala molla motho lengwana ke power ntsheo e tsamaya le motho well that power e dula ka mo ara motho o e fa ke modimo ge modimo bebele ke go kgethile go ba mo profeta and ge go kgetha go ba mo profeta o dira se ko wena o tlo o namolela setšhaba sa ka kgatlhano le bafilista jalo ra re monna o file dithulosi ka moka tša semoya tša go tlhakana le mofilista go sa kgathalelo ke size manya mofilista le ka ba go leata that man o file maatla a go thuba go leata gore a gone ntho e tsee ka go tswa ko filista ye ka go emelela because o file ditlabakelo tša go ema le tshwana bana ba modimo jale ge le bolela ka nako ya rona re bolela go na le moprofeta o lentswe la modimo le boleleng ka ene batho ba bantši kore o ka no tšea moprofeta ba bapetša ke ra ba bible wa tšea moprofeta ola mmapetša lolo mara o swantse o tseba gore wa nako ya gago o filwe eng ye e le gore o filwe yona gore a tlo ithuba mo nako ka re leemo leo o ka se le fenye go fitlhela go o dumela gore monnao ke yena a le tsee a filwe sekeng sa go dira mmereko le tshwara bana ba modimo yeah so now ge moprofeta a filwe an assignment ke modimo ge bolela ka Johane a kira se mmitse Johane no banna ka mokane ba bolela ba re go na le se ka moka ba nyaka Mesia ba priesta go tempeleng ne go na le doctrine ne ba itshwere ba go bile ba tile ka di group wa ka rona go mang ba ruta dilo jwang go na le ba Pharisee ba Sadducee ba mangwalo le gore ba ya ka mekhuta ya bona ka moka ba phadishana ka thuto fa go se le o tlewa ka go supa Mesia go se na le wana le clue ya re Mesia o go ka ba ka no bala mo go tlhomo ba tsela ba re o monga ba o bontsha motlhomo ba demonstrate le ka mogolo re Tafita na dirang ba demonstrate ka mogolo Moshe na dirang but Yesu nje ke mona go ya bona a ba tsebile ko ile kereke ke golo tla kwa ke tempele ya Jerusalem ba botswa dilo mara a gona le wana le the power to identify the Messiah mara o le monna o mongwe o le modimo mo file ge ba le ka kwa tempele ba ruta ke ba di rutang ba ya ka mogo ba rutang ka hona go ba le o mo one o modimo mo tšore bebele re modimo a mo roma jwale o rumilwe ke modimo are wa ntumile ke na mpuditse ya na mpuditse gore o nna gore o mo forane o tla motse ba ka se o ka bona moya wa modimo o tla o theoga o dula mo yena o tsore ke ene jwale le ba le mola ka moka ba ruti ba rena ba ya kwale mara ka fetša gore mara ka re bebele re modimo swantse a tle tempeleng o go kae ke mo tlo tla ba baruti mo ke mo tlo bona baruti ba ferekana ba botsa nke di dilo mo tumelo nke se kala le ba la go thuko ka a fi kwa le ngona mara o na filwe gore le di pleke tsena di tsamaya o bo sa kgona gore moya modimo ka theoga so bone because o filwe mandate wa bona moya ge o theoga jwale e bele ka dire dilo ka moka mara o la o ba swile a eme gore o ba sa bela e le sele because o ba tseba a one Mesia tlo go ba ona mo e se a introduce ke nna ke fileng a taba jwale batho ba ne ba iletsetse Mesia go be go na le chance bo ka tšhelisa ba priesta ba o tlhalositša Mesia ba o tlhalositša ka mokgatang ka pere gore e tšhweu e kata jang ba re wa mona Mesia mara go le o mongwe ba ya mola a re ha bolela ka taba Mesia taba ga be kwa hala gore monno o na le ntlo ngwe ka ene jwale bo ka kgetha o theletša Johane ba o theletša di group tsela ba kgetha gore nyakwa go group ye fe mara Mesia o ile a tla a ba sepela e se ba motsebe nje ba bolela ka maatla ba šomiša dilo ka moka because they are not ordained jwale mara batho ba filweng ba ile ba kgona go kwa the prophet ba lemoga gore banna ba ka moka ba rera but o ba re ke Johane leina la hae ke wa go eta pele ke e forana jwale ge ba mo identify gore ke forana ge ba nyaka Mesia ba no tseba rena le ya ko kae a ro tla re tletse naga mo re ba nyaka Mesia ba tseba ke forana ke monna o jwale le ge ba dira dilo ba no tseba re awa kwa go a bolelwa kwane Mesia ka ska ba tsibiwa a re ba tlogeleng ba rapele mara wo jwale ge ba tsamaya le mona ba mo amogela ka leina la gore ke yena the forana ke yena go introduce Christ
ba tlo khwetsa moputso wa go tseba Christ because ke yena a filweng matla a go introduce mo bathong mara ba bangwe ba go rera ge Johana fetsa go bontsha re bonang kwana ya modimo gape Johana na sa bolele go mafifing no Johana bolela mo lebaleng a re bonang kwana ya modimo ba tletse mo la ba tlhokolobetse bonang kwana ya modimo ye re le sebe sa lefase jwale ba ne ba tlilo bogela mola ba sa nepe ba dumela Johana ge ba tloga mola le ntho Johana a ishupileng a ba gone go e bona because sa mathomo a ba motsepi yena Johana a ba motsepi gore ke yena o modimo a mo kgethile tlo ba bontšha Mesia ge ba goela gae ba re Johana yole wana o felela ke dithero mo no shupa cousin ya hae so cousin ya eno tla kwa a bona ntwe ya selapa e bana e sana modimo ka moga ka re Bibele ya go botsa re mama go Jesu e le Maria e be le cousin mo Elizabeth ka re ngelo le mmoditse Elizabeth Maria la re wena cousin wa gago kwa Elizabeth mo bojofadi ba o imile ebile ke 6 months so Jesu le Johana ne di second cousin a ke re mo mama wa bona ne le di first cousin ba ne le gore ke bana ba bo motswala le bona ke mo motswala soma jale o bo ditse mola o ya tlhatla o mo lebelela o re hae na re bone ntwe e bere ka selapa jwale mara ebe o tlo palla go tseba Mesia le tsara bana ba modimo jwale ke na re ganyanyana ya pahala re nya go dira re nya gore re lebelele because go ne le moputso go ne le batho ba le ba dira ntwe se ne moputso ka mohafa ke kozi ye nngwe yo sa inyakeng ke lo bona no shoma uno shoma mola gore a ba o butso na peyo hone yo go tsa batho ba shoma le wena tsena fase ka ba buka wa kra ibile go ba feta ya o ba butsa kata ka kwa ofisi ga ba tsebe selo ka wena go ka masuka o ima o la tlhala kwa le dira re go etla letjatsi ba lebelela ka kwa gore ntse thola ka mafestra ka mo ofising ba fela ba go tsama security ba re tshwara motho ka ba re khotso sa mo sa ba le tšhelete ka a ba ya go ba la mo diriwatseng ka re a so go ne go dira jwela ka leina le yana ka go swanye ba o tsibile ka kwa ofising go ba go botsana ntwe e dirwa mo lakeng le tsara bana ba modimo jwela ka re go ne le ngwe le leng ke re tlo le bala a re ba le lona jwanong mara ge re bole ka di reward bana ba modimo go na le go tseba William Marion Branham jwela ka a prophet because o dirile tse di ka go bitswa ke discernment tse di ka go bitswa go rapeletse batho ba fola ke one part but go ne le go tseba William Branham ka rona a go modimo wa ba itla mo bona mo profeta wa nako ye ga itla mo lefatsheng a tlo thoma go dira tse modimo a di dirile ka ene e be se mathomo batho ba fola ge ge le be le sa tsebe o tlile mo go ke dikereke tsa pholoso di rapelela batho o ke ile mo F Bosworth ba rapelela batho Bosworth ba batho ba fola wa tshwara le ge le ba sa fole ka bontši bo ba phodišo be le gona so ge tshela re bona ba mo paka ka tsona ba re a dira jwale ga botsebotse o tlo thoma o lemoga go na le leina la monna ka re phodišo a e tsone le ge Bibeleng Jesu Kriste a tla a tlo fodiša o kgwetsa mo Bibeleng before Jesu Kriste a tswelela batho ba rapelela batho ba fola go nna mane mola ba ile ba fola go kaya kae o kgwetse le man phodišo be ile gone bale o thoma ipuša mara ga botsebotse o ye a tlo e dirang different ye e mo separatang le batho ba ka moka ke e feng ka re ke lona leina la once of identify o kgona go latela ka tsela e unique o kgona ka tsela e kgethileng jwale a re ba le mola lengwalo le la rena la Luka chapter 4 ge re le mo Luka 4 mola re tlo thoma ka verse 16 bana ba modimo re theoge le yona re tlo no le ka re tlo bja foundation gone bana ba modimo ba no gona go bušisa because reward ke moputso wa ngwana modimo wa nako e ene ge o ka rapela o sa tsebe gore na moputso wa nako keng o latela jwale ka batho ba ka go latela bone batho ba ba latelang go sena moprofeta bola ka running without a message go le batho ba kitima mara ba kitima ba na le message wa go kitimela go kae wa tsone le batho ba go go na le strike wa go ba ga ke etse motho e seng ka ba la ba buisa na strike ke sai
no bara ba nyoko America today so bo joina stragisela mara o ka banyaka botse maputsa ka tshwara batho a re kwe le go dira la mo aka se bele ntlha le wa le ba ka mo tshwara ba re monejo re go khwelitse o rwele dilo mola ya o di tšea ka ilo tše ke tša gore a ka sona o bolela mara ka khwetša monno o mongwe a tseba gore go dirwa eng mo o tšo re bona sekolo se re a se tswalela seo re tibile dikeite re so motho a leng ka mogare ka mo a qualify gore a rane sekolo se o na le 1 le 2 le 3 ene lena ba molao ge le ka tala protector motho a leng ka mo morago wa lešaedi wa sekebekwa gore le tshwana le ene ba ka se mo tshwara o ka rentse ba modutse mola ba re no alright ntwe a be non-violence protest ba sa mo tshwara mara ba ka go tla ra maswika o mongwe tša dika ko ke itse ba re bothata ba keng wa kra ha o tsene o ka mva re bona se ba thibela bana ba tsena sekolo o ra go tsene ba bona hana ntwa ka ba botsa ba mo tshwara ba mo latlhela ka kwa ka a go ne ntwa e tswere bale go na le batho ba bangwe ba no fika ba no ema mo pela Satan go sena ntwa ba ka e bolela gore ba no fika ba no emele ka Satan wa tsa ka kgang ya motho bale Satan o tswa di right time Satan bibele o ya a go bega mo pela modimo bale o tsba ntwa e dira bale go ema o re o lwa le Satan nya go tsba rona o na le di grounds tse dife gore a ska tla o tsentša mabuka mo ditsebeng ba bangwe ile ba re ba ileka ba re a o leleka ba sa tse mandate ke kofi re a o leleka ka leina la Jesu wa rara ke Paulos di mo le ya tšhelete le rota ba Jesu ba mmolela a ba nape ba kwa roko kae a ba tsamela ba shorgane gona a o bamela gatsi o ba bea motse o ba ema mo posini le o tlo ba phuthuma ka mokaba ba fita mola ba roga Stefa ba le ge ba se ba mmatsamela a ba bona ke ba khweditse mo ke ba nyaka a wa petho ya ditile o kile ba go le ku bebele ke ba kgeretswe le ke diaparo ba bethilwe ke motho o ana re o ba koko ba letimoni ka leina la Jesu mara go le ba bangwe mola Paulos o ko ba matimoni ka lona leina la Jesu mara leina le ba le shumisa a se ba amogele what this means a se ba amogele gore bona ba lebeletse department le dimoni le no mara abanya go tsba re le ntšetšwa e ke right e finye se ba be le ona re ba le ntše ba no tša dilo tše di buletseng go ba di ka o di implement jale ba go bala Luke chapter 4 verse 16 re theogele yona re fihle ka verse 27 yona e bona ka tsela e a tla motseng wa Nazareta mo a boletse go bona ka letšatši la Sabata a ya phuthegong ka mo a lemetšego ka bona a ema gore a bale ka mone a puku ya Jesaya moprofeta a iphaya a kgwetša mo go ngwadilwego mantšwa moya wa morena o na le nna ka gobane o mpietšo go begela babotlana taba tše dibotse o nthomile go alafa ba dipelo tše robegilego ba ba thupilego ke ba boelele thunologo ba difofu ke re ba buše ba bone ba ba dubaganego ke re ba ikele ka golotse ke bege ngwaga wa katlego wa morena a re a menne puku a inea motlhanka yena a dula mahlo a botle ba phuthegong a motsepeletše a thoma go bolela le bona a re di kgone ge ke di ngwadilwego fa ke kwala ditsebeng tša lena ke gore di tšweletše botle ba modumela ba kgotsa mantšu a bose a tšwa go molomong wa gagwe ba re a ga se yena morwa wa Josefa Jesu a re e fela le kompota seema se rego moretu itekole le tlore tšere di kwelego ba re di dirilwe Kapernaum dira tše kao le mono motseng wa geno a re ruri ke a le botša moprofeta ga ke a thabelwa motseng wa gago ruri ke a le botša metleng yela ya Elia o be go ena le batlhologadi ba bantši mo go ba Israele mola legodimo le tswaletšwe ka ngwaga e meraro le kgwedi ke leselelago kwa ba tlala e kgolo nageng ka moka gomme Elia ga a ka a rongwa go e mongwe wa bona ge e se kwa Serepata nageng ya Sidoni go mosadi yola wa motlhologadi
le ba le pera e be e le ba bantši mo ba Israela metleng ya Elisa moprofeta gomme ga go le o tee wa bona e a fodišitšweo ge e se Naamane wa Siria ge ba ekwa rialo ba tlala bogale botle ba mo phuthegong ga ba ekwa a rialo ba tlala bogale botle ba mo phuthegong a re theabanyana le yona ganyane brother Swifi tshwarela ba tsoa ba mo khurumetša ba mo ntšha motseng ba mo iša legageng la thaba yeo motse wa bona o agilwego godimo ga yona ba re ba mo fekemetše ka gona gomme yena a tswa ka gare ga bona a kena amen amen la e kwa bana ba morena alright jwale Jesu Kriste sho ke re Bibele wa amogela moprofeta ka leina la moprofeta o fiwa neo o fiwa moputso wa moprofeta jwale Jesu Kriste ba moprofeta o molo mo gaetla ka baka la a moprofeta a go no ba moprofeta ka bo yena moprofeta o ba moprofeta ka gore ile modimo a mo dirile moprofeta jwale ge Jesu Kriste a etla o tla e le gore o tla mo e le moprofeta mara ke moprofeta o molo mo ga a rumiwa lefatshe o na le ntwe a swantse a itliša ga botsebotse moprofeta a etla o tla e le karabo ya leemo la batho leemo le batho ba nang le lona modimo o le araba ka go tlisa moprofeta ene ge ba amogela moprofeta gore o rometse go tlo thuša bona ke gona thuso e kgona go tswa mo moprofeta e tla mo bona mara ge ba sa mo amogele a kgone go ba thuša ka baka la taba ya modimo swantse bereke ka tumelo so ba swantse ba mo amogela jwale Jesu Kriste Bibele mo metlheng ya gage kare e be le yena moprofeta ne ba mita moprofeta wa ko Galilea jwale ga a fitla mola Bibele a tsena mo phuthegong ka mo gona fela a dira ka gona a tšea lengwalo Bibele a bala mo lengwalong la Jesaya mo dilo di bolelang ka yena jwalong a re moya wa morena o monna o ntloditse jwale ba swantse ba gore o tloleditswe eng monna kare a ile go ba moprofeta jwale ka ba bangwe bale le yena o ne le sa se tloleditsweng jwale ka ge ba bangwe le bona go ne le se moya wa modimo gore go itla moba wa ba tloletša sone ke sone sentse ba se bone seo a re moya wa modimo o ntloleditse gore ke rere le ba botlana e fanyetse ba robegile dipelo ke ba fodiše ba gobetseng ke gona go ba lokolla ke be ke rere ngwaga wa khunigologa wa morena e re ga fetša go bolela jwale ka moka ke ba kgotsa banno a pe lengwalo le ke lona ma wa tseba a bala lengwalo le le botse kore a ka bja taba a bja mo dima lengwalo le le botse moya morena wa khunulla o ya fodiša jwale kotsi ya gona ebile ge a swantse a ba bontšhe ntole yo dira ko kae ge ba e rera in general e be ile bose mara jwale e ba swantse ba e bone gore yo dira ke ma a kere e ba itša gore o ba balela lengwalo so go tshwana le ge moreri a e tla lebalela so ene ba tseba dilo tse di baleleng mo lengwalong le ba di nyaka jwale ga a thoma o ba botsa o ne re moya wa morena o monna ba re no o quota lengwalo le la ka re le be le re moya wa morena monna jwale a fetša o ba balela yona ba sa thabile ba re jo Bibele ke ba bona ya thero e tlo ya botse a re ke bolela so lengwalo leo le phethehile mo ditsebeng tša lena ba ra ke o di kwa jwalo gore e ba nne e itla moo a ba bontšha dilo tse ba di nyakang di ko kae a ba bontšha no gape ka mokgwana le dikwang ka ona yena wa di boletseng yena a le baletse tsona ge di tla mo ditsebeng tša lena ke di phethagetse ka mokgwanong Bibele re batho mo botšana ba re gane mara botsebotse motho ke motho a se ngwana Mariana e be le bose ge a sa ba bontšhe gore thušo ya bona e ko kae e ba inyaka e flouta mo otlhemo ba inyaka ba re wa tsa dipelo tše di robegileng nke re yo fola mara ge ba swantse ba khwetse that part ye swantse ba fodiše ba kry that part ye swantse ba lokolle a ba botsa gore where is it ba bona rae o ngwana marena Bibele ba thoma go botsisana ba thoma gore a se ngwana marena jwale a dire o ba lebele jwale ka moya wa modimo a thoma ba tlhola a khwetse le go le mo le ke tsela batho ba a tlhola dipelo tša bona a ra bona re tša ke le botse gore naganang ke le tlhotse ka moya wa modimo bjale ke le tlhola ke khwetse le mo la lena ke a botsebotse mo lena le leng a le nyako dumela ntho ke fetša e bana
botse le nya go mpotsa le re moreko ithekole go le ngaka e pholisha mo ka re kwele tsa re o tswa kwa ko motseng o mongwe kwa ba re ke ka motsola Capernaum o tswa ko Capernaum o tlo dia mitolo kwa pero ke re ko wena wona wala le bolela ka yena o zo yuri before o dumela o be design mo fatshe metlolele o die ko Capernaum o tlo dia mo pele re dumela re fe design wala wa bona ba change order ya lentswe ya ka mokgwa o re moya wa modimo ntlole tšeo dire design e so ra ka se di dire mara tlotso ya ha main wa yona o to preach moya wa morana o ntlole to preach a deliverance well e se di tlepele ka lentswe ge se mo ka lentswe metlolo e tlolatela go re se di be ka order eo jalo one batho ba mo banyaka o buna dilo tša di bolela ka molaetšao mola e se ba go molaetšao mo dilong ka moka ba go le le molaetšao di tshepišang tše di botse tše di ka gola motho mo gausinyana ma ntle le mo go na le se molaetšao o se tletseng ntle le go no thuša motho ka leemo le ana le lona go na le mo a sentse a dumele gona and then o tlo re ga a dumetse le ba mmotsa ba rae rena re tla o botsa re tlo tlhaga mo nna re nyaka moputso pele re kwa lo tse dintšhi bja dilo mo tafoleng jale ke a thoma ba botsa jale bibele a ba bontšha gore bothata ba bona keng a re ya tsa bothata ba bona keng mola le sentse le ntsebelele wa ka se ka ntho e kgolo ne ba sentse ba tshware anointing ya hae anointing ya gare o tsweditse go dira bele ge a bolela o kwe bibele re mola re ba le gona re thomile kenunyana bibele re Jesu Kriste mo Luka chapter 4 ke motla a bua bibele re ga feta go bua go thabeng a tletse no ga feta go kolobetsa ke John a tletse ke moya mo kgethwa a tlamile a dira dilo ka moka bele go atla nako mo re bale o sentse a tlo dira mmereko wa modimo to le ka Satan a le anointed ka moya wa modimo a ba botsa gore na jale ba paletse go tshwara se a leng anointed for sona because o ba bolela a le under anointing ba palla go ba anointing e reng ba nyaka nthongwe ka ba la a bana selo se se ketchang anointing ya rona monno o tsuditseng bona ba nyaka lutjani jwanong bana ba modimo go re ge le ka no rapedisha ke na le ya mo le se soko mmereko a re ga no go rapela le motho no tše leo ka arabja ngwana modimo le molao la ko mmereko la Luka a se ntwe message o itletse lokišelo tša ko femeng modimo yeo e no ba ge modimo a go relieve a go imolola botlhoko go na le lentswe le le tletseng go na le batho ba ba nyakang dilo tše ding gore message o right re tshwanetse re bone ka se gantsi message o tshwanetse o dumele o right ka baka la anointing then ge o dumele o right then o a dumela anointing e šupa answer ya rena ya nako e ka mo jwale o tlo khwetša diwati e seng go gwetse moputso pele jwale nako ngwe o bona batho ba šalela go tšweletša go fitlha mo leemo le modimo a lenyaka is because re tshwara kitimela mongwe e sese re lokiše maphelo a rena la e tshwara bana ba modimo right jwale tabashimo ke re sentse be le ntse pele ba re go bontse bale Jesu Kriste wa ba bontša no mo gone le ya gore mo la le sentse ba le thile tšore anointing ile mona re ke feng a se dire ka le tšhedile pele gore ke tswa ko kae a bona le mpotsa ra se nna ngwana wa Maria a se nna ngwana ma problem a le nna e kgolo le shaetsegile mo pleke ye wa le shaetsegile mo pleke and a ba botsa ntwe ngwe e dira batho ba palele go amogela is because ke batho ba motho o re mo profeta ga nke a amogela go lefase la gago gore ka baka la re ge motho a etswa mo ge motho a etswa anamo ke problem o re mo amogele ka baka la re tseba soshanguba ke and re tseba mathata a soshanguba jwale go bona re tlo ngwa botlhokwa e tswile go soshanguba re tlo iputsa mara botse le re gape le natsela e ke la botsisa Philip la motho re mona tla tlo bona
wola mangwala mmoletseng o ba thabile ga sa yanega gore wola mangwala mmoletseng a sa re jo jawa a re ke Jesu morwa wa Josefa wa ko Nazareta ra ke wa bono ke ntwe motse ka tswa ko Nazareta mara go le gore a lebelele na monna ola wa e ba mo identify ka se a se dirang o tsenya gore o na le taba ka Nazareta no let's what jwale ka nako nngwe batho ba bangwe ba le ka palla go nwa mogela molaetse because your sister mo khasubele ngelo wa motseba bale o palla go mara ga botse the right way ntwe mo dile gore e be ngwana modimo a se ka baka la fane se sa hae le kwa dula ke moya wa modimo o dula mo di maga bale o swantse go lebelelwa moya wa modimo the right way o swantse go lebelelwa moya wa modimo ka o tloditse motho o dirang ka yena o lebelelwa ntwe e dirang e tsamaishana le lentšu na ge e tsamaishana le lentšu then wa le bona lentšu la motho right jwale o thomo ba bontse bebele re ge ba kwa re all right ka nnete monna o re bone gore jwang monna re bone gore mogona gore se ka ra moka ka bala re tseba gore mage ke mang bebele re ba tsala dipelo bona ba ba feta ba thabile bona ba bebele ga go le matho ka moka mo tsepeletse ba gore motho a tsebela le diozo mara o le ga ba shupa ntwe o monna bebele re ba motho bara a re misha go le botella motse e ba ya go namela le ena ko le botella motse ba ruti ba ya go namela le ena bebele nna ba ya go molatlhafatse ka tlhogo o bona re thuba motho le tshwana so sa mathomo e ra gore ge re le bana ba modimo ge bebele re tlo romela mo profeta the right way ya re kgone go ya moputso wa se se tliseng mo profeta mo nako ya rena gore re tsebe lebitso la gagwe gore na mangwalo a mo identify a re o tlo dira mošomo ofe ge re ka kgona go bona gore o dira ntshwela mangwalo a e boletse gore tlo e dira ke leina la hae mara ge re ka kgwetsa a dira ntho bebele e sa e bolele dana re motseng ka re tseba bebele a re sa tseba motho ka nama ke gopela re ba le Matthew 13 verse 53 ka verse 58 brother Lesufi Matthew 13 verse 53 ka verse 58 Matthew Yesu ga pedi tšeo bolela ka diswantsho tšeo a tloga pelo fawe a tla motseng wa gabo a ba ruta putegong ya bona ka mokgwa wa go ba tlaba ba re o tla re bjo le maatla a di botswela kae a ga se ena morwa wa mmetlola a mmawe ga ba re ke Maria a bana ba bo ba se Jakobo le Jose le Simeone le Juda le dikgaetšedi tša gagwe a di mo go rena ka moka ba re o a re gatiša Yesu a re moprofeta ga ke a nyatšega ge a se motseng wa gabo le lapeng la gabo gomme felo fao ga ka a dira metlholo e mentši ka gobane ba be ba sa dumele amen alright jwale a ke mo tabeng ela ke nyako ya mo tabeng ya jwale ro lebelela ba ile gore Jesu Kriste o ile ga e fa di-example a bontšha gore batho ba ile ba fiwa moputso wa moprofeta shule ke mosadi kwa wa Tserepata motlhologadi o mongwe gape shule ba re ke Naamane ene leemo la Naamane le be le sa fapane la batho ba bangwe batho ba le phera e be le ba bantši ka nako eo but Naamane ke ena a le tiele a kgona go tseba re monno ke ena a tshwereng setlhare sa ntho ke le mo yone mosadi ola wa ko Tserepata motlhologadi ke ena a le tie bebile le ge Elia o ile a romiwa fela ko mosading oo jale o swantse o kgone go identify motho ka because ge bebele I will send you Elijah o swantse go itse bebele e specific e ra wena mara ge ile ko wena re tla go bona ka go identify sa le sona le go se amogela re se bone se šoma ka marago jale Jesu Kriste bebele re ga fitla tloditswe ke moya thomo ya hae a fitla bebele a fika a thoma a ruta because ke se a ba butse re tloditse sona a re tsale mo sinagogeng a thoma go ruta
ga thoma ruta Bebelere well mo ka taba ya go ruta ene le mo yang gona modimo ga ona le purpose ka batho and my game is modimo ka batho a se go no re thusa mo namedi no thuso yo modimo anya go thusa ke yone ko me moyeng and a go ne ka tsene ba thusa ko moyeng ntle ka lentswe la modimo because Bebelere ke lona le letele le bogale go feta thusa e filifi ya malo ya phuleletsa le be le tlego pelo but the only time o ka thusa mo pelong ke ka ba la go tlile lentswe la modimo o ka experience dilo ka moka re ka o rapelela wa ba wa fetsa o thutumela mmelo ka moka wa fola same time but go pelong a se go diriseng ba lentswe la modimo ge letla ba mpotse re go fodile mo nameng Bebelere nama le madi a ditsene go mmuso wa le godimo ba le go fodile nama e metse o lwale mara go pelong a se go diriseng e ra re wena a wa kra reward ya mo profeta because modimo ka sa re mo profeta a no solva lo ja tla go fela no modimo a ne taba le tlhago kudu o concern ka moya o fitlela ge o kwetsa selo se se thušang moya wa gago a se go kwetse ntwe mo profeta e tletseng re sa re o ska thuša mo tlhago mara ge le go mo le gona go padi then a se go kwetse selo because modimo ga re mo profeta o mo fa lentšu and ke lona le letse la o phuleletša ke dingwe tša di phuleletse dino shalana mo di diregile ngona ke bala molaetsa mo ntwe taba e dilo ke tle mo molaetseng wa o re bolela mo ke be ke bala mo molaetseng wa believe from the heart le ka gopola ke message e bentse lo tshwere mo matšatšing mo profeta a bolela taba ya believing from the heart ngwana modimo ge motlholo o direga ka ra bophelo ba gago o dumela go thoma koka nke re o direile wa o bona ka mato a o sa nyaka pelo aowa a kere ge selo se direga mo matlhong gore se gona mola se diregile a se nyake pelo ka re se mola o se nyaka matlho a gago mara go ne le ntho e direga right ka ko gare ke mo o swantse o dumele modimo rightfully gona re sa re gore dilo tseo ka di bonang ka matlho a di nyakege but ya mathomo ke gore o loke ko gare that's why bolela ka the reward of a prophet gore moputso wo modimo ga tsa mo profeta a ra sona e khola ka matla a modimo a bile mo propheteng mo tlhago then ra kra selo because thomo ya gage ya mathomo e be se heo tseo ke tsa ba di latela ba ba dumetseng o swantse a dire ntwa go dira batho ba dumele ke yona the first thing then tseo tšeleng ka moka ke di benefits ke di pasela tseo jwale Bebelere ge Jesu mo a fetša go dira tša di dirileng ko e re ga fetša go ruta di-parable diswantšho tša hae and when he was come into his own country well a tla mo nageng ya go letse mo go yona and he taught them in their synagogue wa bona ntho wa mathomo e Jesu Kriste a e dirang a se go fadiša disaene ko pele mare le nkwe botse motho wa go dumele disaene a se wa ga modimo ne disaene ke tsa bana ba modimo ba ke tsa batho ba ba dumetse mara saene a ile ka pele ga lentswe le tla pele la producer sign ke mo tsamaya gona jole ba bantši ba rena re dutse mo motho mongwe ke nana disaene nona motho mongwe digole di emelela disaene ke tse dintši ba bantši le na dilo tše ntši le nyaka ka ra maphelo a lena le nyaka gore modimo a le thuše mo dilong tšeo le nyaka physical science modimo nthutše mo se lelapa la ka le tšeešepe dilo tšeo tša ke di-sign tše modimo a ka dira mo lapelago mara a se ntho yona mathomo eoe o kwetša motho a nyaka lotse a re selo ka lentswe la modimo ya mathomo message is able to do everything but ye e leng gabotsebotse moputso ke se sa go ya ko moyeng jale re fetša nako ntši re nyaka lotse e kwetša mo tlhago go fetša dilo tše modimo a re beetseng tšona tše e le gore o rometse moprofeta fo tšona ka re tše dingwe tše o bo di nyaka le a se gore di mo modimo fela no le ko ngakeng ya ditaola tše dingwe tše ba di kgona ge o bo nyaka tšhelete a se modimo a etse a kgona go dira tšhelete no magician o kgona mo mogatlhane wa ditsela a dira hatakabra a diapampiri mola tša ba ditšhelete jale o kgona go bona gore modimo a ka se ditlele go tlo diantho e le gore magician e šetse a e dira re sa re gore go e tlhoka a ka se go fe yona but go na le a reward of why you have a prophet ke yona e le ge re rapela senye re kitimiše yona and o tlo bona mosadi o Jesu Kriste a mo sengola ka mara basadi ba nako gare ba tlhologa lebele ba bantši mara Elia o rometse to one ke yena o ile a amogela ntho Elia ba le yona
ka kwa Elisha o rometse to 1 ile Naaman batho ba le phera ba tletse mo gotlhe mo ka moka ba kolla ka bothata ba le phera mara ge wa mogetse ntaba re monno ke mang ke Naaman that's what the Bible ge ba ekwata ba ja Jesu mola ere when he was come okay in so much or and when he was come into his own country gatli mona re nyagabo he taught them in their synagogue in so much that they were astonished ere tuto ya hae go ba ba ikwa re monno a re re ka batho ba bang because e be e tswa ka power ya anointing amen jwale ke mone ba se ba thome gona mo ke mone ba se ba thome gona kara taba ya o rehiwa ka anointing jwale ba re mola ba se ba lata le taba e Bibele re ba thoma go butsana ka baka le ntula modimo ge letla le khosa diputisho ka mara motho wa le kwa mara bothata ka baka la ile country ya go habo ba thoma go butsana diputisho ene je le re kile ja arabela ka motho ko ya nama ba re na ba re o tshire ka monno o tshire ka bothale bo limit re me ka ke modimo mo fileng tsona go le re ba lebelele go modimo ba e tlosa ka mo se modimo gore ba e check ka lentso na lentso go na le mo le bolelang ba re a se ngwana carpenter na wa yekwa ka mokgoba etwa more ye a tlo ba yona a ba ra se ngwana Joseph le Joseph ona ba mo recognize ba ra se ngwana la wa mmedi wa gore mmedi ba mmile go kaya ke wa mo kwa ba re kure ge ba nagana mishomo ya khale ka mo e be namelana ka gone go bo betla o wa man o dira motsebotse tlogela ntwe di o emere go wena man kore e ba sa itse wa bereka e ba itse o sa nyaka mmereko jwale o la o ba phela ka mogo e bile mmereko wa hae wona wa o nyakega jwale banna ba ge batho mo nyaka identity ya Jesu ba re ja se ngwana la mmedi a sena ngwana Maria o tsere bana le history ya Maria or Maria o wila a shaetsa mo tseleng wole wa go imasisha a kopana le Joseph di brothers ya gagwe re ke bo ma kwa bo ma gore o na le 4 brothers gore ba se mo lebelele ka commission ba mo lebella ka bana ba le ba gago ene ba tsebe ya le mo lapella mmetse go na le bashimane ba bane dilo di sa tlhakane gore ba mo lebella ba bona a re tsebe wa sister ba ga a se ba rena le bonana gore gora go ne le ntwe be dira go lapella Joseph e le motho mongwe Joseph ka mogwa ba palla le ena le mosadi wa ba ile ba ja bana ba sitara ba adoptisha karbar his sisters the sisters ja motho a sister tse di mo rena ka moka ka kwa haya o sana motho she ke ba shimane bana ba le ba 4 wa le a re gone o bona re ho di ala eng ka bona mo ka ba feta o di lebella ka moka tsona ba di lebella a gone mo ba lebeletse Bibele ake ba lebeletse lo tšeo ka moka ba fetša di lebelela ka moka ba di tlhakantšha ba re o re tsietša motho he le gore o na le maatla makakakakaka nke ba lokišeletšela re di bona kwa lapela Joseph nkebe dilo tše ba di bole ba re o multiply maroto nkebe ka go boka kwa o sena ditšatši ba ra o le dijo go le letse modimo a di dira tše gore go thoma di kosa attention le go thoma go di araba e nyaka o lebelele ka re go le go na le mo profeta wa nako ene mo profeta wa nako ye bana ba modimo the only way e re ka gona mo tseba re ke mo profeta wa o tswa go modimo a se gore re gona go tseba history ku ka ene no go re so nyolo lebelela yena ka re go na le qualification ya gore ke mo profeta ro mo lebella re o dire le tse modimo a di bolelang na ge a dire le tse modimo a di bolelang di le gona ka mo Bibele ka re he came in the name of the Lord ka bona le mo lengwale le re monna o sentse a tla dire dilo tse jwale ga di dire dilo tseo la ke le ba le bule Jesu o bolela ka gore gona le Elia mola are Elia o ba a rumilwe go mosadi o motse mara kwa Peter ga tswela pele ka taba ya Elia o e bia jwa ke gopela ka ba le Peter mola a bolela ka Elia o ba re tswaletse pula Elia o ba re tswaletse pula a re ba le mo lengwalo la Jacobo James James chapter 5 ya ne go ngwe ka se lebelele mo profeta wa nako ya rena ka re o ba palla ke sekgoba
Ka jwale modimo a mo romela to bolela sekgowa mo. No, a se a rumiwa a tlo bolela grammar. O se a bolele lentšu ene ga a bolele lentšu re santse re le a re lebele what does he preach, because he's anointed too. Ge a ka ba anointed mara a ka se gore I'm anointed too re sone re go etsa ntwa yana ntšitšwe mo lentswe la modimo. Jacob chapter 5 and then go khopela re bala mo verse 15 ora go khopela re dire jwale a re bala from verse 13 re fitla ka verse 17 mo James yona ba le fedike bala ka mogao mongwe wa lena a le mahlokong a rapele ge mongwe a thabile a opele dipela ge mongwe wa lena a bajwa a bitše bagolo ba puthego ba tle ba mo rapelele ba mo tlodiše makura leileng la morena. Mme thapelo ya tumelo e tlo phološa molwetši, morena o tlo mo tsoša ge a dirile dibi o tlo lebalela. Ipoleleng sebe seng sa lena le rapelelane gore le fodišwe. Thapelo e maatla ya moloki e kgona go dira tše kgolo. Elia e be e le motho ye a fokolago bo ka rena, gomme o kile a rapela a re pula e se ke yana, mme wa feta ngwaga e meraro le dikgwedi tše di seletšego o sa ne pula lefaseng. Amen. Lewa jwale Jesu o re bontšha Elia gore Elia ola o ba rometšwe ko mosading wa motlhologadi. James ka mola Jacob ga e bolela o re Elia e be le motho a tshwana le rena a fokola jwale ka rena. Jwale o thoma pele o tliša mo o bontšha leemo le bana ba modimo ba swantse ba lebelelane ka lona la lentswe la modimo. Ka re Bibele e re ge go na le wa lwalang a go bagolo ba kereke ba mo rapelele ka baka la modimo o beile power yeo ya batho ba rapelwe ke bagolo ba kereke tša bona ba fola. Mara problem gore Bibele e re tsamaya o rapelele ke mogolo wa kereke ya gago, jwale wena o wa mo and wa mo tseba mogolo. So o na le problem ya gore a ke tse pora ka mpia matsong ka fola nne ya no a ba se mpia matsong go tse ka fola. Bibele a ke le bontse sepiri sa bona se ere le rapelelaneng seng sa lena. Modimo a bontse power ya gage o e beile ka mara kereke and ga e beile ka mara kereke ge o a dira phoso Bibele ge a ka confess ere le confesse dibitša lena gore go se nyetse motho confesse mo yena o be ya confessa mo yena ntše le motho jale ka wena. Bibele re thapelo ya maatla ya moloki gore o swantse a loke pele ya no tlo go rapelelang. Ge yena a se a lokišitše mamotla a se a se o lokišitše motho ga a lokišitše a o rapelela. Bibele re thapelo ya moloki e tlo dira tše maatla le balwetse ba tlo fola ge e le gore bolwetse ba ba ga bo dirile gore o jile dibi tša di tlo lebalela ka thapelo ya yena o wa ba wa fola ka thapelo ya yena o bontšha gore lebelela re dirile yo o morago Elia e be le motho a tshwana le rena. He had like passions ka nako ngwe ba fela e ba fase mara yena the same Bibele re ga a rapela wa dira ntwe ngwe ya go feta ya tlhaloganyo ya go feta ya tlhago. Bibele re pula ya sene 3.5 years e dirile ke mang Elia. The reward of a prophet ke mo profeta ke motho ne re ke motho a gere dibitša ha ke no raro o tlo ba subject to tšatši le lengwe o tlo hwetša mongwe a sa nyako bolela go motinyana yuane e le motho e seng a eja dibe e le motho ne. Mara ge a thoma go tšea his place ge a bolela lentšu la ga le na le so much power mo modimo wa le recognize gore le ka stopa tlhago ka moka. Jwale ge re amogela re monna o ke yena Elia wa modimo lentšu le la reward power e leng ka mara e tsena ka mara kereke e tsena ka mara batho ba go fokola e le batho e seng ba dira dibe ba ile gore ba fela ba e ba le dilo tše di tlhagalang batho bona ge Elia a se tša tsamaile go šetse bona mo lefatsheng batho bona ba se nyo ba tsere power yela ba ska ba tla ba emimola ba tsere the reward of a prophet ba tsere se se le ka mara mo profeta. Jwale le bona ba fokola seng sa le ba se nyo ba rapelelane batho ba o mo a le motho a ska itse ka re Bibele le le motho a fokola a dula ka di Bibele a confess. Amen.
ka ba o shaiditse le motho o tshwantse a confess ga confess o tla loka bale o tlo lebala dibi le bolwetse ba bo tlo fola le swara balance ya dilo go kae ke bolega a prophet's reward a prophet's reward a re tsamaye ge bana ba modimo re o lebelela ba Jesu Krista ba shupileng o shupile di instance tse pedi ka re batho mo profeta o rumetswe mo bone bale be ke sipino ke tlusha le ya molele re batho ba ka bana le lona bana mo modimo ge re so a re tlhoke matla re tlhoke matla ele gore rena le matla a wa sone gore lebella ka tlhago ya rena e se gore sonje re senye mo tlhaong mara power e gona mo kereke bana ba modimo ba sonje ba thušeng gore power e gona mo kereke ka baka la re ke sene ntse la modimo le se boletseng amen and power eo ina le mokgwa wa go fitla mo yona jwale mara re ke go tabeng ya Elia hanyane ro e lebelela rona ngwana modimo wa nako ya rena o se a gona go bona ka ra tlhago ye ya rena ya lefase la ka kene go a kgonagala go nna bongwe batho motho o tla kikwela go ba motho too much o fita mo le a dumele gore thapelo ya modimo a ka ekwa mara se ntho e rutang ke le la modimo wena self abala o stebele felo la ga lo stebele bibele re ku wena o di condemn mara re sa re gore motho a no dira dibe a re bibele re le ba fokodi wena o so di lokise gore a re tlo no dumela bo fokodi ne re bua re botse go ba re bo fokodi re mona menka moka ba a se ya bibele ntwe mara still o tlo o ntse o so dire dilo gore o se perfect gore o fela motlomo a ke na go monna o dirile se sengwe go ba mosadi o buletse le monna something a so re ka re monna ga maloba o shaiditse ka polelo le bolela go ba mosadi a go shaiditse ka polelo maloba le bolela a re mo mothaka so botse mo tla ba modimo a ka so bontshe mo dira mophatso ka lentse la modimo o tlo o bontsha ntse ba dia pot ba ba ne be yona mogala mo a isitse tlhofasa ya le nna tsa tsora tsware ka le se go ra tsa di motabile a sokolo a fetsa o sokolo 2 days down the line wa mona no anointing ela ye tu o le letse modimo a di beileng a gore ditle mo batho go le mogwa modimo o tlisha dilo mo batho and ge di tse di tlile mo batho di so di operate ka molao wa tsona la tswana bana ba modimo so go so le go le balance ka re dira bale batho ba bantsi a ba tsero ba go kae jwale re ke mo le ngole le la re boela morago go tabeng ya rena ya Jesu Christ, right? Go gopela re mo buka ya pele ya dikgoši 1 Kings chapter 17 buka ya pele ya dikgoši bana ba modimo bibele re sa tsamana ka nama re sa re nama re lebelele no titela dibi o re wena o tlo ba morapedi ka se ba morapedi ka leemo leo motho wa lokisa ge motho e le ngwana modimo o lokisa bophelo ba hae ke ntwa mathomo eo bibele re tumelo e tla ka go kwa lentse la modimo mara o ka kwa jwa lentse la modimo o se o rerele bibele se se fentse lefase ke tumelo ya rena ntho e se di fenya leemo la lefase around you ke tumelo ya ga mara tumelo a yotla e tla ka go kwa yo modimo a modumile bale go na le leemo la nako ye ya rena le se di le fenya ke message o tlile mo nako e a go ya ke ntwe ngwe re thuse message o na ka bona o tswa dilo ka mare o tswa dimpo o tswa dilo tse ka mokatshe o tswa bareri o tswa batho ba rapela o tswa le bophelo bo botse mara di sa di thoma pele ko a prophet because ge wa mala le mo profeta ka lina la mo profeta o suwa neo ya mo profeta o ka mo profeta o bibele modimo o file batho di gift so the gift e linga mara mo profeta o wa nako ya gago is your reward mara gift o swara re crying again gra his core commission go se as rumetswe o rata o di dira e se nne di buta o thaka sa se tletseng awa se a se tletseng ke sona reward ya gago and ge se le ka mogare gago se tlo dira everything se be se dire le go feta se fenya leemo la ke yona ntho e go fantimela mara a re tswele pelenyana le yona ke nana ge nka e boledisha mo then re tlo le ka go i-connecta gape ge re boa gona mo lengwe la Luka chapter 4 jone re kgone go e boledisha bana ba modimo ke nana re boletse go phatlalla gore at least lebele idea re bolelela mo lefelo le lefeng because we were sent a prophet but go na le batho ba bangwe
ba tlaisha gona le mo profeta because abatse go thusa bona ke ba nyaka dilo tse dingwe gore ba le ka makhale ba le ka dithuso tse mehuta wa bona ba shumisha dikeletso tsa bo malome dikeletso tsa ka hae gore a lot of things tse lore adina a reward mara sikhie sa o bele the faith that can overcome in this hour se tswe ke mo prophet isn't ka bala o se tswe ka bo yena bibele o rumilwe. 1 Kings chapter 17 arabala from verse 1 to verse 7 brother Lishufi then to jola feeling yona ba le foriki bala ka mo Elia wa tisebe ke motho wa Eliata o pila a bolela haba are ka bophelo bja morena modimo wa Israele yo nna ke mothankelago ka nywa ga yeno go ka sete wa na puka le ile pula e se ka polelo ya a tlelwa ke lentšu la morena la re tloga mo o lebe botlhabela o tame nokeng ya Keriti mo o tlhakanago le noka ya Jorodani o ne noka yeo gomme ke la ekima go kobo gore a go fepe o le ntsi. Elia a ya a dira ka mo morena a moditšego a ya a dula nokeng ya Keriti mo e tlhakanago le Jorodani o be magokobo a fela a motlela le bogobe le nama ka moswana ka mantsibua a motlela le nama le bogobe mme a nwa metsi a nokana yeo matšatši a feta nokana yeo ya gopa ka ge go sa le pula nageng yeo. Amen. Le kwa bana ba modimo jwale le ya mokele mo Jesu Kriste a bontšhang batho a re bonang as much as gona le batho go le molao ngwana modimo a le fapane felo la batho ba bangwe gona le batho ba bantši ba ne le molao tshwana la exactly mara ntwe e dira wena o tle o se wa tshwana le batho ba bang ka le molao gore ge re ka nyo ka mathata a bana ba sekolo re nna ka mathata a baswa mathata go mishumong mathata go di college mathata go di university mathata ka mo malapeng banna ba le basadi ba bona ba sekologa basadi ba le banna ba bona ba sekologa auti mara bibele Elia a romela mo go mo one ba tletse bana le le mo la go tshwana Elia a romela mo mosadi bana ba le gona ba tlhologadi go Israeleng ka mitha Elia but e be se na problem solve ya mishumo ya ba tlhologadi no gona le mo one o le go bone le se seng ka yena fa ile jajile Elia a thoma go rumiwa lwana it's because ona le ntwa ba se a no ilukisha mo now mo le bala gona ke metleng ge Israele le atsa Israele ke le ya busha ke mono ba re ka haba a dira lutse di sa loka mo Israeleng a ruta Israele go ja dijo tsa didimo o yetse mosadi o mongwe ba re ke Jezebel mosadi o a tlisa thuto ye nngwe ya go tlhakatlhakana ne ya o no tla ka di emotions gore ka metla gore ba yo tshela go sebisi o ka di bala je Joseph a tla ile kopana le bona mola a haba lutina di diamola yo bibele wa tsaba go tshela bo mo Sedekia kora tsa ali emotional a re di butse ke modimo a tshela fofela kwala ba bontša ka mogolo re ba tlo thula wa tsaba Mosiria gore ba montsha mo Ramoti Gilead e se o ntwa go sena modimo e no ba an emotional worker gore ba nolelela fela gore monna ona le le mo le le west la go fita la Ramoti Gilead ye e dutšeng ke Masiria monna ke modira dibi mosadi a ke modira dibi batho ba ba ya dibi o ne le a big condition ya sa bone o bona le tla tlhago fela re nka lo kry Ramoti Gilead at least re no kgona gore tshela ba itshina ka tsona mola tshelo ke tsa rena mapeninyana a tlekeno re kgona go phela bophelo bo bo easy mara gore setšhaba se se fetša se le kae le modimo wa sona gore yena le lapa la bo fetša ba le kae a na taba le se o na le other things gore go le batho ba ba sa boneng the real problem ba no bona dilo tša gausinyana ke la ge motho a bona mo gausi go na le di powers tse di berekela mo selo sa gausi tse di ga tsa modimo o tlo latlhega Amen. go na le tse dintsi tse di go fang ditshepiso tsa lo tsa mo gausi o tlo latlhega the thing or o swantse go bona na modimo
provision ya gagwe ya nako. Well, go na le leina modimo mo profeta o mongwe le o mongwe, go na le leina modimo ga motho o mongwe le o mongwe wa moluti. Kore o swantse o identify motho o tlisitswe eng ka ra bophelo ba gago. Ge o thoma o kwa ka mo profeta wa nako, e tla yo ba re ke mo profeta wa kry-a o mo lebelela o mo tshwantša le ba profeta ba bangwe ba Bible, a re gane ke mo profeta wa Bible, but for wena o rometse o tlo dira eng. Ke leina la gage leo, and o ka amogela taba eo ke gona mo moputso wa gago o tswelelang gona. Jwale monno Elia o ka metlha ya gage jwale ke nako le Ahaba, jwale modimo a bona gore a tlise Israele mo lefelo le lo o stopa the whole thing, ye tlhakatlhakantšhe motse wa Israele. Modimo o ba nyaka gore batho ba ba dileng Israele gore e be mo leemo lela bagwe. Modimo ba planile gore o ba nyaka mola ile gore ba tla kgona go dumela o tlo bonana le Elia, tseba gore ba ka se dumele ka mogo ba iketlileng ka gore Elia le ka ya mola re bolele bona ba ka sobanye ke mothiletse ba tlo motsa re wena motho wa go se kgweng boela go tswa. Modimo a dira gore ba kwetlala gore mola tla le ba betile go kwagetse ga ba botsa re let's go to Mount Carmel, ba dieletse ba temo ka re modimo o nyaka go tlinyela sebe mola mo Carmel, mo profeta wa maka go fele ka ena. Mara kwa se no fika mola re banna ba profeta re tlhakaneng go ka ba tlo ba rena le di agenda mo dilo dia mo wena o tlhaka selo se sa o ka motho kwa tsela a re tshwana. Jwale monna o ba sentse a di ntwe ngwa tswalele pula mola ba se bo re tswaletse a ba o re tswaletse ke nna Elia motlanka modimo ba dule mola ba le mo monno la di bitjanya ka re. Jwale ba dula mola kwa ho monna re after 3.5 years wele ga ya mola theo ga ba butsa re a re kopane go Carmel go bo sina wa le nganga la Ahaba ila atla monna la re monyake mara a re wa tla go ba le showdown, but before go ba le showdown modimo la a dira leemo le lengwe la tension le serious le be le dira dilo ka moka di tlemo. Jwale le bana ba modimo ba ne ba le ka mo ra leemo leo ba thoma go dikologa tshilo tshele gore go sena mongwana modimo a ka go tšhabela gona ga re ka mo ke ba profeta wa Bali. Modimo a bona ke swanye ke le romele leemo ka Israele. Jwale ka mo ra Israele go ne go na le mosadi o le ke peu ya modimo ka mona, ene ke motlhologadi. Jwale leemo le la boima ge le tla la go tlhoka pula, ge Elia le ka mola modimo mo tla tswalela pula o itswaletse Elia, modimo a sa mmotsiselo ka mosadi o. Bebele modimo a botsa Elia re ke go butse magoko bura a o fe dijo kwa. Jwale go tshele o maketse mara kgane mosadi la ena gore modimo a dira lotse le Elia, mosadi wa batho go kae a bolele selo ka yena ebile a bolele selo le yena gore mosadi la ntho le motlisha anda boima. O thoma o nyaka modimo wa ka o nna ke mo rapela botse o ka yena o thoma o ke nyaka o khwetele gore ka mogare ga ana enough, ana what it takes gore a bitse modimo a tle mo leemo la. Jwale o thoma o le more ke a hloka. Amen. Bebele blessed are the poor in heart. O bona Jesu Kriste bebele I am anointed to come and preach the gospel to the poor. But if it's not there, you are poor and your heart cannot do anything. 5 minutes, it won't help you. It must produce. But you are poor. I preach the riches of Christ. Mara musajulo bakas kono wa mala fuwa tela go tlale ya mola monja hana silo karura page nothing is happening kele era khana silo se ka o tshwara ka sone go modimo mara mo gopolo ya hae wa rapela o tseba ile morapedi ha go tempeleng ya Bali, but le sona silo sa tshwereng is not enough to can call God on the scene. Jwale ntwe be se mo tloshe mo boroko e be go nyaka gore go tle monna o le o file sekhie e se go yo rapela in general ka ra message ntwe mo be se di tle mola e bethe mola gore thapelo ya gago a be le assurance ya modimo e se go yo tseba ile yana wa kereke mosadi lo ba o ba a se ka ke pela ile gore ke na ngwana modimo mara still as I pela ile jwale what she had could produce nothing. Ge a le kwale na la rapela di zangwa le bona ngwana gore ngwana le ka mogomongwe le ena itsebelela Elia kwa o dimbulla metsi ka kwa
modibeng ka kwa charity ka kwa o ya ka dula bale bebele mago ka etla jwale modimo a file molao le go bole ge le bona dijo ntwa mathomo le kwa nka se je mo prophet Isaiah le thaba kwa le tla le kitima le la tlhela mola na ratso le go go bua le ne mogwa o mongwe a le ne mogwa o nyaka o dira grocery ka tsela nyane nngwe go ne le bana ba besa dinama somewhere go ne le bana ba apea dilo somewhere modimo a meka jwa ba ka se je le a tsaya le go go bebele ya gana kwa le o tšeana ka kwa kwana go ba ile ba tsana le something le tšea ka go le o fa idea bebele a ija a ilwa iketlile o sware the reward of a prophet jwale ge modimo a le busy a tšea the whole nation a ikisha mo le mo le must come to a standstill ka re sonje a botse ditaba botse re ntwe le dirang ka moka ena a se selo a ba kisha mo le mo le sonje ba tieletse to a level dikotlo tse di wela motsiola wa Israel ngwana modimo wa reng ke ena ngwana modimo o re ka nnete o kgethetswe pele o le ena le mo le le se le mo apeshi ke wa tswa stadium tsetle nga sa tseba rena botsibotse o re gane bana batho ba ba bali ke bona o jwa modimo di tlaisha o nyele tsela di no fale di re mo re latswi mara modimo wa tswa a ka se fite go le le tsona dilo wo ke go mo dira a thewa tle mo di sentseng ja le ene ke mmonjo ra ana se a one selo sa ka nthapela ka tsona ka moka shu bebele re monnola ano o tsere monnola a ke tsona itjana go ka re monna no se di ba se fetse bebele ra nwa se di ba se la se fetsa modimo mo je tsama go se di bengwa ana mo go benyana la out it's dry o inwa ke ena itse mo modimo nna mmele ge ena le pizza eno mo go ke nala ke maletsi la go bonala ke ra ngwana mona le ba ka go fa senukana nyana so ba re wena re ba bangwe ba sa leka kwa wena o tso ena mo awu ka se bebe ke tse pedi ne we inwa luka o so nyo ba o guru o so nyo ime ene le wena o no tsebare wa bona ya fase mo mo fele ka luka wa adjustanyana se ka go felela mara o tlo ba wa homa kele ge ola antse a le busy modimo a lebele jore bogale bo bo wetse le fase le ka moka la Israel bo tlise setšhaba se molo se tlakwa Elia le yena modimo wa mo adjusta ka mo mara mosadi a go bolele selo ka yena yet o rumile Elia ntwa e tshwereng e swantse go mosadi wona but modimo a thomile ka go tla kitima re tlofa mosadi no mosadi le yena swantse a tšele pelo la gago ke bolela ka wena plego go le le ntile di dumeledi di attack le fast lene e ka ba no ba di economic meltdown di what the pressure ja go meberekong those things di wela batho across mara wena go do tsemo boroko bona na re modimo kwa thapelo ja bale go bona jole wa rapelo your heart cannot produce anything that can call God on the scene and gona le monna le so ja tsa go bontshe re wena so di rapelo jwa mara ge o iketlile mola o tshela mola le nna le bo aha ba le mo go tlonto fela o ba ka to rena ke ja go tsamala ba bali o e ja re justified ka o rapela ka moko khani lo wena self still a ona sin jole modimo go tshwaretse a reward mara that reward a itlono tla o le ka kwa ra matsuti susantsi o swa o tlo be mo lefelo le wena o re di re go re dire go ya ga re go ke me gonyane ya kopisha le tsa go ba salwaneng kwa kopisha le tsa go TV kwa mara ke one message well wait when wa tseba so ta tsebe o tseba ga botse ntwe ngwa e right mara you should ka re a o tshwane le bale a o no ba tala wa tseba o tshwana le bale ba dikereke o wa tlanyana mara so na pio feleletse yona phatsinyane o dumella eo o tlo e tshwa jwale modimo ha bana mosadula o sonja mosadula inyaranya ere metse a gore patience ya mosadula e be meshadule ka sediba se se ka go ba se nwa ke dia ke se oma e be le gona Elia o jwa gona le mosadi a gona le mosadi modimo bile a I have commanded ke molaetse mara gona mo bebele o botsa modimo boletse le mosadi wa Elia o yena a modimo ba o ba tsara ka mara pelo ya mosadi o le ntwa e bile mara a itle mo pelo mara e sonje tle part ya the only solution gore a tla gona go fa monno dijo gore a gone go amogela monno mo profeta o ka re mo profeta o tsere solution ya ga mara mosadi wa ka soa ditse di atla go lapeng
o ye go se dipula dina ba profeta ba bale ba dimolo di bula le tsheka mo go se go be le yebo le re Elia ya mamola mosadi le tlo mo theletse jale ja di ka mka tshata botse mo tshwanetse ya batho ba mo tsena ba lla le mosadi la lla jwale ka bona ebile yena di resources tsa hae di fedile pele tsa ha tsa ba bang go ebele tsa tsila la mafelelo bale ba ngare ne ba utswa dilo e be di sa le gona ka go di store room ba sa rote tsa mafelelo mara o tlhila felelwa ke supply jwale ke re di a fitsa bono modimo mo ja ke boditse mosadi ola mara o cheka jwale ka ge wena bibele o botsa re modimo o beile something ka mara a o le ke tlo se le mo ga re se shoma ywa o yo tse ba re gore re kgethilwe pele ga le godimo le lefase di thewa e re hope o ya modimo ile mo go yena a dirisiwe a o tsebe re pe yona ke o lo itse ge re o ruta yona ja tseng pe o tlo le bana le yona dilo di sa tlo thibane o tlo le bana le yona bo tlo e re tswe bona o thieletse wa tsora ngwana mre ya re bele ka reward of a prophet o kwa re ya go kae ka polelo sa mathobe ke no bontsha fela mo profeta wa modimo o kadiwa jwa gore o tlo gona mo amala ka leina la gago yo mo tjatja ka mafelo le tse ka mokate mo lebelela go ka commission ya lentswe la modimo dilo tsa di dirang ke tse modimo a di buletse a dira dilo tse modimo a di buletse a se a rome ke modimo that's all araba le mo brother le sufi jwale mo verse 8 mo a tletšego ke lentšu la morena la re nanoa o ye terepata dinakaneng tša Sidoni o bile ntshe o tsebe gore ke laetse mosadi wa motlhologadi gore a go babalele a nanoga a ya terepata ya re ge a itla kgorong ya motse a bona mosadi wa motlhologadi a topelela dikgonyana a mmitša a re nkgele metsana ka segwana ke enwe mosadi a sa ya goga Elia a mmitša a re o ko ntlele le lebathana la bogobe ka seatla sa gago mosadi a re ka bophelo bja morena modimo wa gago ga ke na se ke se apeilego se se le go gona pitšeng ke botswana jo bo ka go tlala seatla le makhuranyana ka legapeng bjale ke be ke topelela dikgonyana di sekae gore ke tapiele nna le ngwana wa ka re je re tsebo ikhwele Elia a re tsebo ife ya o dire ka mo o boletšego fela thoma o ntirela senkwanyana o ntlele naso o kgone o ikapeela le ngwana wa gago gobane morena modimo wa Iseraele gore bopi bo lego pitšeng bo ka seke ba fela le makura ka legapeng a ka seke a tlhokwa go be go tle tšatši la morena a tlo go neša pula ka lona lefaseng mosadi a ya a dira ka mo Elia a moditšego Elia a ja le yena mosadi a ja le ba lapeng la gagwe ba ja ka mehla amen by one all right jwale mosadi yo ke morapedi but a sentse a ithuti go latela lentswe to the dot ka re gona le dilo tse Satana a di dirang a le ka go thibelela e le matšhušetši gore se kwa dira dilo tše ka moka tše modimo a di bolela ene mo gongwe yona o yo motheeletše o tsamaya le lenaba le mo fetse o le ka thoko wa tsela mara o hwetša le o sa ipotša go mo tseleng jwale mosadi o le ena a tsena ka ra leemo le le gore a na option e nngwe Elia a fitlha mola bebele re a mmotša modimo a mmotša re a eme kae Elia a fitlha mola a ema mola dutše a lebeletse jwale a re kere mosadi ona a ba tswelela Elia a ba bona lešoko ene a ba mmona mosadi o tlala e berekile ka ene ene modimo o dumetse mo mosadi o swantse a phedile a mo dumediša mosadi a dumediša le yena a re man a ke tsona o ka ba le metsinyana na mosadi yo mo lebelela kere a bona re ke mo profeta a ba mo tseba ke mo profeta mosadi a ra go lokile ke tlatla le metsi o dira a tle polelo e ya go kae kore o latela polelo ya mo profeta but a setšha a tlhaloganya gore botsebotse modimo o berekana leng goba monna o nyakana leng o yo e latela e re ga a thoma re ke a tloga ra ba go lokile re ke nyake metsi a ena metsi a mo profeta a se ke a ba metsi fela my sister jwale o tle le borothonyana ke kgone go tlo ja
mosadi a thoma tlhalosara nna botsebotse go bolela nnete ka mogwa lo mpona ke topelela dikgogo ke be ke sena se sengwe ke gongta ka tse pedi tsa mafelelo ke lo dira mollo ka kwa ntlong ke na le makhulanyana manyane le bopinyana bo bonnyane ka tsone le gonyana tse pedinyana tse ke lo na pile ke a tlhakantšha ke apeya na pile sona se se tswang ka mo pitseng re a ja go fetile ka nna le ngwana kore o le ya molle le mmile mona kore o fitlile to the last jwale ya ba o rutwa go latela lentso e seng a rapela ka mogwele a ba rapela go sene sekhiye ka re sekhiye sa problem ya ha se tswere ke le ga ka ke kwala ka re ke morapedi le mara dilo tsa ga di thakana sekhiye se tswere ke monnola mo jwale ke batho ba nako rena ba rapela batho ba le go ntse go na le dikereke bana ba modimo go ka yo nyaka ka bo 1909 he go bele wa monna ba ke tlose mo 1909 ke ise nako a thoma go preacher molaetša wa nako o thomile go rera ka 1946 o rera ka mogo o leng ka hona ka 1946 go yo ka yo nyaka dipalopalo tša dikereke tše be di le gona mo lefaseng e be šile ke dintši kudu kra le ya mo Limpopo mo ye kgolo sion e be le go ge modimo a roma brother Brenda Martha mo bolela lefase le moria e be le gona o tseba history ya moria ke ba ithomile gore go le jwale modimo a re tsamaya go and tell them ka everything e be rena le yona marapedi ka moka dikereke tse dintši tša phološo tsa mo nyaka ke tsa gale dilo mara di le jwale e le ka standard se ba ke peetseng sona modimo a bona gore tsa thing ke tlo e senya jwale a roma mo profeta re tsa mo botsa batho bale ka ntho ba tshware ge ba ka se lokise ke tlo ba latlha ka moka jwale mara motho a ka go gona go tlo phonyoga ko ka wa amogela disreward a ba go amogela gore ko wena ko rumile jwale o tlile a tla bolela wa itshwara re bolela kae go le lo tšeng tšelo o ka ke kgotsofalela tsona batho ba o tswere ntho engwe le gore modimo nako e beile mo o ile a ba a ikhansela le yona e ka se eme nthoe jwale mosadi o le borapedi ba ga kgwele gore le ge e beile motho ene o tse gore a sora se ngwana modimo ka re modimo a ka se mo rome mola e se ngwana modimo o rometse Elia mo mosading ola ke ngwana modimo mara ke ngwana modimo wa lolo tša ga di tlhakane a tsebe selolo ka modimo and go santse a tla latele spoken word jwale di thoma di le jwale e le ntho e le ra ka e kgona a ra wa metsi ke tlatla le ona a sa re ke tlatla le ona ya godimo a bona re ntho jwale e nkgotla ka mohara o bona jwale evangeli ya Elia jwano a e sa di ba taba o jonya ka metsi jwale motho o tšea bophelo ba ka moka ka re dijonyana tše di šetseng gore ntho ya batho ba e tlo consuma bophelo ba ka evangeli ya batho ba ka mogo ba reng ka ona e tšhentšha dilo ka moka tša lapa la ka gore wa tseba kore everything ya tlhakatlhakana e ba upside down and ba re ke ona lentšu la modimo yane jwale o a le gore na o tla kgona go tsena o batla emana mara tabashi wa ka mogela moprofeta ka leina la moprofeta o fiwa the reward of a prophet jwale o tla ya ba o tla ema jwale e dia mmotsa yona botsa re tseba ke insista ke a go kwa taba ya gago mara tla go preachetse yona the spirit of the Lord is upon me jwale o sentse a e tshware ka anointing a se ka nyaka saene pele a se ka bona dipoto di tletse mabupi le makhura pele no o sentse a itse go spoken meeting pele a re moya modimo le monna o re go botse o ba sentse a dumele gore monna o ke ena ntho a e polela ke ena yona mara a e tshware ka anointing a se ka inyaka ka mogomong ge a ka se e tshware mo e ka se loke because tumelo e kgona go tla fela ka lentšu jale ga a ka inyaka ka se sengwe e seng lentšu yo ba e ka se mo fe tumelo jala mmotsa gore sister modimo re ko botse gore o tse gore botonyana bona bo bonnyane bo bona bo bontšha se sele bo le yona makhulanyana wa mannyane modimo o re ko botse wena o swantse o direle nna pele nna motlanga modimo go swantse go sebiwe nna pele and ge o fetsa o ja nna wena le ngwana gago bobi bo bo ka se fele go fitlhela ge pula e tla di ka se fele jalo o ba swantse a etsee moo jale e be le ntwa kere and o ba sa le motho mongwe o ba e le yena mongwe
kura nagana hore ish ke itšea se ka ka itšea motlongo baprofeta ba bali le bona ba tlhalosa fela ba dia ke dingonyana go tuka le melelo gore hei ba re ba bona o dira ntho engwe batho ba nagana mara ntho le ka re na le something but there was nothing to that jwale ka mo e be le lentso o ba se a dule mola a dule ka nni gore a fitlhe bone gore leemo la ga le tlo lokišega ka moka lona o ba swantse a tsene ka ra selo sa bothata sa bolaya ke lentso la modimo gore a e gane jale ke ebe ke bolela ke re to get to the prophet's reward jale mosadi gore o ba swantse a dumele gore sekese segologolo sa re mosadi o letsa a dilo o ba swantse a dumele monna o a bolela lelotse ke yena modimo a mo rumile gore a tlampote and monno ke yena a tswaletse mpula and monna o ke yena le gore le ge lempula a ego lentso la gage le gona go dira dijo tse di multiply jalo ba swantse a dula mola epitsona maga ka dija ka se multiply o ba swantse a lo di dikgopolo tsa gage jale mosadi a tloga bebele a tloga a gana dilo ka moka gore a lebelela ngwana ga bona gore wa tseba keng one lehu lona is certain he lore wa tsa kampane ke kgwele morene nkampane ke kgwe ke bolaile ke mothanka wa modimo ka le gale nka se mofe ke one day ke last meal ke go ya last meal ke thabe go ba ke go dula mola ke tlhoka last meal mara ya gore ke bolaile ke lentso la modimo na a bona gore ne re ke bolaile ke lo re le mpula he lo modimo wa mpula e tshega re o ska dira se tlogela se o tlogela so gona ke bolaile ke yena modimo o na le gore ke tse ke kgwe ka tlala go sena promise le chance she ya go tswela pele ka bophelo a she e bolela ke monna nagana bjale dijo se ke di sa fele re be re tle re bone metlhaile re pula e tlo boa ene a bona gore no ke tsena ka mo go mothata kudu go ya ka mola ka re o ba sentse e gane jale o ka no lebelela gore tsela ya go ya ko rewardsing ke jwang bebele a dira ka mokgwa a butsekedi gore a se tlogele selo a se tšadiše bopinyana bo bongwe just in case mono a na le mokgwa ga ka ya mo wa se berekege ke no dia at least le ka no ba wa full re no ja he ka re tlala gape re bola mo re bola a re bolela ka mosadi o le gore o nagana re tlo tshwara ke tlala mantsi bo o di gwaile o lwa le yona ka lentso la modimo ga ne ja dilo ka moka a dira borotho bo ka pelo e šweu ka tumela a dira dilo ka moka ka mokgwa botse motlang ka modimo a tla le metsi ao a mafelelo a tla le bogobola a di bea mola goba borotho bo a bo dirileng a dula mola Eliaja modimo ba bona jwale mosadi o tshwere dilo tse di yang gona jalo wa bona mosadi o tshwere line ye moishang ko nna modimo ke monyaka gona e se morapedi wa go rapela jwale ka batho ba mo motseng mo le ge ile go di kgethile nyana mara go di kgetha go a go enough jwale ke go mmela bophelo ke go motlisa gore a bone tsela ya go bophelo bo sa feleng mara ke tlisa ka tsela ya monna la senja mosadi o thometse a pele a thoma a dumele ntwe boleng ke Elia ke ka mo profeta a berekang ka gona mosadi o la dumela jwale ga a seno dumela mola a re tswele pele le yona brother le Shufi right verse 15 fitla verse 17 misali aya ajira ka mo Elia a moditšeo Elia a ja le yena misali a ja le ba lapeng la gagwe ba ja ka metsi gomme bopi ka pitšeng bja sete bja fela le mafura a seke a tlhokwa legapeng ka mo morena a mbuletšego le Elia ya re ge go fetile lebaka ga ba jwa ngwana wa mošimanyana wa mosadi yeo e lego mongwe wa lapa bolwetši bja gola ka maatla ngwana a ba a fela moya amen le a kwa jwale mosadi ola jwale o bone sign ya mathomo le jwala modimo le a pheta go diregile o dumetse lentso la modimo ka go dumela pele wa thoma go dira di-sign tsa motlhagong a ba bona kore a šala kore ka mo pelo ya leemo la pelo ya gore a thoma go tšhentšha bona wa tsebelo tša modimo tša tleng ka ditšeaganyane
kore ka metla kore a phela kore a bio phela ibile a tshega kore ka metla hape kore a bona motlholo ka molapeng modimo a se a oketse makhuru le bopi pele mosadi o dumetse pele senjeng e kwa gale o dirang kore ka mokgo o dira dilo tsa gago kana o sanye go tshwere modimo o bereka ka order efeng o se kwa nyaka dilo o tlo ke gopisitse mo o tlogetse modimo a se berekang ka sone o tshwere ntweng o ka mothoko o tlo re modimo a ara lebelela re modimo shuma jwang o se ka nyaka modimo a go araba dumela pe so ngwana modimo ntwa mathomo gore o sonje a make sure o khweditse mo modimo a bolela gona gore a dire ntwe modimo a bolela ka a gone tsela ye nngwe ile le tjajile le ke be le suibetse mosadi le a se a tlhokofala ntle le ra dire ka mogolo the only chance ya re bophelo botle o kgona gale gore a kwe everything a ska fitha bopinyana bo nga a ntse dilo ka moka jwale le la modimo le a bolela jwale wena ngwana morena le nna re lebane le lona le bolela le ya bolela se di lokishile motho mongwe o yo le ngare ke bolela wa rawa Bruno o bolela hey bro a tsebile mo le ba le lona ngwana modimo a ke tlo le mo la le tshwalela mosadi o la mohlolo ga dina a ke tlo la le o etsa o tshwanela mosadi o la na o tlhokofala wena le ngwana ga go bile go sena hope ya selo felo ge lo le molao sa le kaona ngwana modimo a re dire so nke bo kwa sa le go nna pele o tlo tintse ga o shala ka ditebe modimo a o lokishe a o lokisha a o tlisha mo so njo go re dilo tse di dirwa dot to the dot e senge tshela tsa o fetsa o nyako ko Israel e ba singe ba na ga go na le le molao ene le molao le khosi tse ke monna wa tseba e be se bad weather le wa tseba global warming e be le monna a ba boditse re mo a o le pula mo ke tswaletse mo otlhe o economy ya ba ya theoga ya re buru ya ba re motho wa mathomo se njako ke eno la le predestinated ke ena o modimo a monyakang ene modimo o rumile mo mosadi le a tsebile gore modimo o rumile mo profeta o rumile mo yena e re a thoma jwale a amogela ga se no amogela jwale a tsama ka bopaki bola ba re awa modimo ka nnete o arabile a thabile nyana jwale mara a setse a dikhwetsa a no thabetse gore e ka re ke bone something modimo a belekile motlhagong modimo ba ya Samuel mosadi jwale mosadi ge a bona dilo di ka mogo ya gore modimo wa bona gore alright ke motise mo le wale ga nyana o nameletse nka o ka ronya o tla ampora dumela o tla dumela jeje le leo modimo a molesa jwale dijwa di fele ha o dijwa di fele mara go thoma yeng kare modimo nya go motse a motlishe mo lefelo le leng gape tumelo ya mosadi e gona go tshwara another level ngwana a lwala ba se no lwala o na mtanga modimo ka mo jale ditaba ke tseo shule waja a di fele mara problem engwe ya bobedi se itsogile ene yeo wa itseba le ene eli a di selo a o mo bebele eli a rapella ngwana ga bana ngwana ba re ngwana ba la a wona a o shimana bona go pela re tsoga ba re o lwala kudu a rawa modimo a be le tsoga Elia nka no sa dire selo o go motho le beletse Elia ka re a ino dira dilo ka mo ntwe modimo a rileng Elia e tse mo la pela mosadi ena le dilo tso sentse mosadi a lwe le tsona that's why ba re they say reward o le mmereko mo so ja tla le di gopolo tse tsa haetse jwale ge ngwana bebele ngwana a ba tlhokofala jwale ge ngwana a sena tlhokofala e kwa gore mosadi o la reng verse 18 well o tlo bona go ne le tsengwe motho la ka tsamanya ga nyane mbotso na mo modimo a tšotše a mosadi o ke kae mara e kwa diputše ke mosadi a sana le jona ka mo pelo verse 18 mosadi a bolela le Elia a re ke sana le taba mang na wena monna wa modimo a o tlile go nna gore go polwe sebe saka le gore ngwana wa ka akwe wa nna motho ne be sa tse o na le sebe o kra motho au wona re tsebana le sebe ke mosadi wa motlhologadi o mo profeta rumile mo yena mara the moment a thoma o tswelela dilo tse dingwe tsa ka mo gare di a tswelela gore gane di bitsa au alright o na le dilo ka mo o ba e kwa mola
before ebile mpotsa gore before mo prophet a etla mosadi o ebile mora o ba tseba le ena morapedi and modimo a mo kgethile modimo a tseba ke na le ngwana ka kwa a rapela ka mogo mongwe a le ka mogo mang mara gore a tlogele leemo le la o rapela a tle to the next level go dire tlala ya o kwahala ya tsenelela mosadi o la ba yo tlogelela a se no tlogelela ba ga tlogelela ora re le tšula modimo le bereke ka leemo le a ke sa gona le container le apana le tšula modimo la tšea la tlisha something a thomo bona re le tšula modimo e ne le bophelo mo jwale ga o le ka mogo modimo wa tswa go le le ntwe ngwe ka mo ara mosadi ke nyaka a e bona mosadi modimo a interested ka go fepa basadi ba batholohadi le bana ba bona le ba profeta o le le kgolo ya go feta eo tšeo a dipa le bodidira o a di dira bara modimo a se modimo wa nama ya hao no a ka le go araba mo name mara o sa na le ntwa e nyaka o sa berekana le wena le ya go gare ka jwale ngwana a tswelele jwale mosadi ola a thoma o ke nyaka ko moyeng a re gane mara ore modimo gane go pola dibitša ka so mola ba dutse ka fasa power e ka batho ba le ba leng kontle kwa ba ba senang metsi ba tlo reng ge ba kwa mosadi o ka mo mosadi o a bolela re gane ore modimo go potse sebe sa kana go le tswala la thoma go tsoga gore go thoma go tsoga di-valve tša ka go gare pele go ba nagana go tlhokofala ke no tlhokofala le ngwana ka modimo mo tshwara e seng ka mokgwaong e re tlhokofale se re lebelele ka mo gare that ke no re go boloke mo nameng jwale a kry-le go dira le dintse le gore a di sa kgwatha kuduna mafela di tsenelela le ka go gare ke ko modimo a nyaka go ya le mosadi ka mo gare ga mosadi because ntho e tshwereng ke mo profeta o ke ntho modimo a mo rometse gore a tla itlise ka moara mosadi ke reward ya mosadi mara mosadi o sentse a amogele pele gore mo profeta o ke ene wa modimo o na le maatla o dira le tse modimo a motse le tlo di dira o sentse a dumele gore modimo o bile o mine monna gore a tswalele pula ebile modimo o kwa monna gore bopi bo seka fela a e amogela mo mara e be se leina la Elia ka o felele no e be le nabile leina la monno mo mosading o jwale e kwa Elia jwale o e dukisa taba e verse 19 Elia a fetola a re ni ene ngwana wa gago a mo tšea difarong tša mmagwe a mo iša phapošing ya gagwe ya godimo ga ntlo ye a bego a dula go yona a mo latša malabong a gagwe a rapela morena a re hle morena modimo wa ka o ya kang ge o tlhokofatša mohlologadi ka ke dula go ga gagwe ka go bolaya morwa wa gagwe a inamela mošimane eo a dira gararo a rapela morena a re hle morena modimo wa ka a ko bušetše moya wa mošimanyana e go yena gomme morena a kwa se Elia a se bolelago moya wa mošimanyana wa boela go yena a pele Elia a mo tšea a tswa naye mo phapošing ya godimo a mo iša ka ngwakong a mo nea mmagwe a re a ko bona ngwana wa gago wa pele mosadi a botša Elia a re fela gona ke mo ke lemogago ge o le monna wa modimo gomme se o se bolelago ke lentšu la morena a grua kwa e sentse le ka monna o di a marotho jwale modimo ba because reward ya mosadi o e tshwere gore mosadi o se a dumele lentšu la modimo le ka maara monna jwale mara a tlo dumela fela because go dumela a se papadi ke ntwa jwale go se le go tloge maemo a ile o tlo ba le diputšu tša go tsenelela di namelana nene every time ge modimo a araba ntho e tliša tumelo ya mosadi molemo le leng jwale ge mosadi o a bona gore modimo o arabile thapelo ya Elia gore bophelo ba ngwana bo boele ka mongwano jwale a tla ka statement se le gore nako ka moka e tša gore wa rapela se nka se bolele o ba rapela a sa tsebetša di rapela jwale a re jwale gone gore o fitlile a re jwale gone gore mo modimo a mpele gona jwale gona ke lemogile gore wena o monna modimo wa bona wa mo recognize o amogela moprofeta ka leina la moprofeta gore o ke mang a ile go moprofeta monna o dielo tša go makanya this is a man of God and the word of God la nnete le ka mo wena jwale o thoma go bona gore monna o ke mang mara a iso nako ka moka ba sa motsebe ao le ka moka motse o ka moka na ba ba boditse ba re Elia kena tibile mputu ba motseba Elia ka tsamaya mola ba re le se ka mmona e jwale
ba re ba mone ka tokotela tja go ke charity ba re o nwele sediba sela se gopile Elia Elia ola ba re o tloile a tla mo lapela mosadi go a dira dilo ke di tsenelela ka mara mosadi go fitlela mo mosadi a re kokolela go modimo a leng gone ke modimo a nyaka e se ila go fa mosadi o magobe ye modimo ba e nyaka gore bibele re a dumele o modimo a modumile mara a ka se gone o dumela modimo o morumile a sa mo amogele o swantse a mo amogele pele ebe a mmone re monno a ile ba Elia o ke gore ke monna wa modimo ene lentswe la modimo le dula mo monneng o bele go thoma mo go ya pele ra re ntwe go lengwe Elia tlo e bolela mosadi wa a tlo ba le question ka yona because why o le mo ile modimo dula ka ra monno ene lentswe le modimo a le bolela ge modimo ka botsa mosadi le re gore o gona go ya go modimo so ntse o dire ntwe a go tlo ba le ngangisano mo because o e bone ga botse mara o le mo le morapedi wa tlwaelo wa letšatši le letšatši mara o ile a tlishiwa mo lefelo le bona bana ba modimo jwale ge re bolela ka the reward of a prophet oba a prophet's reward re bolela ka lefelo le le molaetša wa moprofeta o tlo o kuka mafelo jwale modimo o tlo go tlosa mola mo le o tlogile ko bo rapela gona ko kereke ko denominationeng wa tla ka mo le ge le re ka nako nngwe fela o bolela gore awa nna ena re tshimo rapela taba tlapelo modimo ena ke kgalentse re motšhaba wena o re botsa ka lo tja ko episcopalic a se be le sa rapele ke wena ko presbyterian e be le sa rapele o bo se na le ka idea wena o jwa kerekeng modimo a rapele so modimo o rapela ka personal knowledge ya gago le ena mara o ka se no fitlha moo ene modimo o tlo go bontšha dilo tse bonagane ko o rapela modimo a se tšona mara o tlo ba le maemo a tlo go tlisang ka baka la gore nkere o iketile a o latlhe gopolo tša go tša kgale o dula le tsone bale leemo le tlo tlalana maeke le lengwe o mfelela ge tumelo ya ga e kgona go phunyeletša e namela tšetse go tla ba boleka ka molomo wa gago wa re now I know who's Malachi 4 lefatshe le kere a o neko le yang batho ba modimo le se le ko monna o so le sa gore ka baka la age ya rena gore o tlo mmona go feta ge re go balela spoken word o le go bontšha bana gore bana awa ke spoken word ke tsa brother Branham o tlo feta mo o sa bolela ka dibuka a one personal o ka se re botse modimo wa ona o ko kate o ka se mo šupe o no tseba re wa morapela mara gore o ko kae jale modimo o driver batho ge re bolela ka a prophet's reward re bolela ka ge modimo a romela moprofeta mo bathong moprofeta o swantse a ye ko the broken hearted amen a ke o riwalo o re lentswe la nna ke anointed to preach to the broken hearted jale modimo ba swantse a robe pele wa mosadi o tlala e mothube go kwagana o thuba mo lokra nyaka dilo tše ka mokare go jela ba pelo ka botse gore modimo ke mmetša goreng eba a etse mo she's poor ha ne what it takes to call God on the scene ga ke temo gore ka mogo then the word of God comes jale problem ya ga a tlo solve ke signs and wonders it tlo solve ke the word ge a dumela the word e dira signs and wonders isn't signs of wonders pele the word ke yone e tlo dira go multiply ge dilo le ya mola ga ngwana modimo go sa kgatha le rutswere keng le santse le thome ka gara the word mara ka nako nngwe batho ba botsa the word tsa batho ba itswere ka mogomong the word e bolela ka selo se se phelang the word of God e bolela ka selo se se phelang se se na le power to change dilo ka moka di dirile ke lentso a re bolele ka ntho e sa kgone go dira selo ka morago o ebitsa ke lentso o no kgatla o re o coachela Marcos mama Jeremiah mama a se lentso eo o sa tsopola ngwana morena lentso ke ge le kgona go create the word is the life of all men John chapter 1 then e se ni fitla mo le e bofa right in your life o e bone ke be ke sa tse gore tabe e serious so gore e risa le godimo e ba re botsa mareta fitli ke be e swere mo gopolong bana ba modimo re se ra isha gole a re no re for the first part of the service re tswalele ka mokgwa o modimo a khutshwa be le lena then re tla bona gore modimo tlo re fang amen re ya lebo a re namiše difatlego tša rena modimo wa rena wena mohlodi wa le godimo le lefase le bitso le le maatla la Kriste Jesu re ya lebo khoši ya bophelo sa ineela wena le mo masara le tšetšela lekgono le ntšhela ke le sa boletswe
kgoši ya ka ke wena o tsebang go bolela le bana ba gago gore papa re kgone go bona leemo le wena o re nyaka re ba mo go lona re kgone go bona mo re leng gona kgoši ya ka le kgone go bona tsela yena o re beetseng yona papa le moputso morena wa go latela se se boletseng ke mothanka wa gago re thuse modimo wa ka se ka ra ikepela didiba tse dingwe ka thoko re tsere bophelo mo go wena fela morena re a gopela jalo papa re thuse re kgone go tsebela modimo wa ka se wena go na le taba ka sona modimo wa ka a se fela gore gola mo nameng o na le purpose ya kgolo go feta go no lebella mo nameng ya rena kgoši ya ka o na le purpose ka mebo ya rena re kgona go tamo le mo le kgona go bona wena modimo wa ka ra go tseba o le wena modimo wa rena ka kgona go ba ditlhatsi tša thereso tša lentšu la gago ka kgona go ba ditlhatsi tša thereso tša se wena o leng sona re kgopela jalo re tlhonofatse tšo papa re sa tlo khutša fa e ba yana re ka mogao ka Kriste Jesu re leboga amen re ya leboga bana ba modimo a khutša be le lena